Kampo sa ta. Salamat Lord. Ikaw magapanalangin sa matag usa karon. Bless your word today in Jesus name. Amen. Gwapo tong introduction. Hallelujah. Congratulations one more time sa inyong 29th year of anniversary. Congratulate nako si Pastor Alita and the Happy Church Pagadian Church, no, for what you have done. Nakita nako ang growth, and I know nga this church, this building is so small na, no, to contain the harvest, and we are so happy that this church, Happy Church, is really making an impact in the city of Pagadian, and I believe as well as atong tibuok Pilipinas usab, no. Ang Happy Church sa Pagadian is one of the model G12 churches in the Philippines today. Hallelujah. Palakpakan nato si Jesus. Palakpakan nato po. Okay, hallelujah. Asamat magsugod ani. I would like to talk to you on this topic, living an extraordinary life. Everybody say extraordinary. You know, life is too short to be ordinary. Okay? Gusto sa Ginoo nga himitang extraordinary, especially if you are a Christian, if you are a leader. You know, ang matag-usa ka nato, you could be an extraordinary. But the thing is, most of us, most Christians think that I am just an ordinary person. Dili ko pwede magamit sa Ginoo. God will just use the extraordinary. Parehas kang Pastor Alita, you know, parehas kang Pastor Cesar Castellanos, parehas kang Pastor Bishop Oriel, you know, parehas anang mga sikat nga mga tao, you know, those talented people, you know, mga artista, mga extraordinary na sila. Pero ako, usar ako ka yamukmok nga tao nga nagpuyo diri sa Pagadian. Who am I to be used by God? But let me tell you, brothers and sisters, extraordinary ness, no, is not based on our talents. Sometimes yung tamay man to si Pacquiao kay extraordinary, has talents. Kuya pod bitaw si Pacquiao, manumbag lang makamilyon na, no? So hulan dayag milyones kita manumbag mapriso man ta, no? But brothers and sisters, it's not based. Extraordinary life is not based on your talent, your ability, you know. Dili po na siya pagwapuhay. Kay kung ang extraordinary pagwapuhay lang, gamay rami ni Pastor Georgie ang mukwalify. Ani? But brothers and sisters, let me tell you, you know, our theme this year is back to the original. And when God created man, He created us extraordinarily. Because we were created in the image of God. But the problem is nawala ng atong extraordinary og nahimo na lang tang ordinaryo. Ug pagtan-aw nato sa atong kagalingan, we are so ordinary that we don't believe in ourselves. We don't believe that God can use us. But I have a good news for you today. Back to the original. Gusto sa Dios nga mo balik ka sa iyang original design para sa imo. To live an extraordinary life, because our God is an extraordinary God. O gusto niya ang mga katawhan mahimong parehas kaniya. Atong basahon ang akong text karon, magsugod ta sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Basahon ako ni sa the Passion Translation. I like the Passion Translation, how it is said here. We are like common clay jars that carries this glorious treasure within us, so that the extraordinary overflow of power will be seen as God's, not ours. Now, gusto na ako nga atong sabto na. Doon ay tulo ka buok words diha nga akong gilinyahan. I underline these three words: common clay, glorious treasures, and extraordinary overflow. That is what we are going to talk to you this afternoon, to make it simple. Let us start with, we are like common clays.
gikumparar kita ni Apostol Pablo nga mga ordinaryo, common, ordinaryo nga clay jars. Now, in those days, wala man ko'y clay jar karon, but in those days, ang ilang ginagamit nga mga containers are jars. Okay? Butangan og tubig, kanang gitawag nato og tadyaw, banga, kulon, di ba? From the clay. Now, nowadays, we are so high-tech na natay mga stainless, plastics, containers, but in those days, mao na siya. Na ay mga clay jars. However, brothers and sisters, it's not just jar, but common clay jars. Now, if you will look at sa 2 Timothy man tingali kana, wherein God or the Apostle Paul enumerated some of the treasures or some of the vessels, mga panudlanan na ay vessels unto honor, na ay vessels unto dishonor, di ba? Nag-ingon ang balang sulatan nga kita, we are just like containers. All of us are containers. Pero ang gigamit din common clay jars. It is very interesting mga kaigsuunan, nga ang gigamit din if you will look at the original Greek words ani, kana di ang common clay jars is not just an ordinary, ordinary pero mubo pa gyud nga klase. Because kaniadto man gud wala sila mga septic tank, no? Excuse me ha, wa naman tay pamahor. Kana gyapon tay kaon. Okay. Wala sila septic tank. Kung malibang gani sila, di ba? Karaghanan, mag-count lang sila unya ilang tabunan, no? Murag iring ba? Kumasa ato, agi tabon-tabon ba? Usbot lang diretso ay tabon-tabon, pero sila ay lang tabunan. Pero kato mga tao nga naa sa balay during night time, naa sila gitawag og clay jar nga ilang butangan sa ilang mga hugaw. Tawag na common clay jar. Ang tawag nato anak karon unsa man? Arinola. Di ba? Arinola. Container man na siya, pero container og dili maayo. It's a container, it's a vessel unto dishonor. Unsa ka no? Kung mangaon ta dinhi pastora or mag-imbitar ka kang mayor, nya mangaon ta, nya naa kay gitula nga sabaw or tane bulalo tingali, nya dito nimo gibutang sa arinola. Ganahan ka silang kaon ana. Okay, mao ni siya ang buti pasabot. Nganong gigamit? Why did Paul use this lowest kind of jar to illustrate his point? Ang buti pasabot ni Apostol Pablo dinhi is that nobody is exempted to be used by God. Don't make it as an excuse that you are just an ordinary person and you are useless. Wa ako'y gamit, wa ako'y grado, taga-bukid lang ko, and labi na gyud, I am a filthy, dirty sinner. Because if God can use a common clay jar, magamit sa Ginoo ng bisag arenula, pwede ka gamiton sa Ginoo. Bisag ang imong kinabuhi kaniadto arenula, gihugahugawan sa yawa igsuon, pero gusto sa Ginoo nga gamiton ka. Amen. So each one of us today, gusto nako, I will have a good news for you. Regardless of what is your status in life or how you look at yourself, gamiton ka sa Ginoo. Lingian ang katupad biing nga bisag ing ana ra nang imong naong gamiton gid ka sa Ginoo ba. What makes the difference? What makes the difference is that we are like clay jars that carries the glorious treasure. That makes the difference. Yes, that common clay jar is useless or why gamit? No value at all. But once it carries the glorious treasure na anay kalainan igsuon. Sa ato pa, God's glory is not just, placed, or it is not just contained in special kind of containers.
those special people, mga intelihente nga mga tao. But even the lowest kind of people, sinner, pwede nga sudlan sa himaya sa Ginoo. Morning point the Apostle Paul diri. You could be valuable in the sight of God. Even though you are useless, wala kay gamit, wala kay bili. But sa diha nga sudlan ka sa himaya sa Ginoo, the treasure of God, when you have the Lord Jesus Christ in your life, it makes the difference. I have an illustration here. I don't have any jar, but I will use this as an illustration because these are containers. Plastic containers lang. Okay. Sudlanan. Unsay sulod are? Tubig. Mineral water. Nature's spring. Inom na mo. Talastas na siya. Wa ay bayad. Anyway, brothers and sisters, kung magpalit kag tubig, now, kini siya container lang. Kini tingali nga kuang karon ni pila man ni ron? 15 pesos, 20 pesos, depende sa airport 50 na eh. Mahal kayo ni. Pero unsay nakamahal ani? Ang tubig. What makes it expensive is the water. Mupalit makag-ingani ra. Nobody will buy this. Kana mga basurero ra o mga junk shop. Kung palito ni mo may kigsuonan, wa kayo bili. Ila man lang ning kuanon kiluhon, ambot nakakuan ko sa unan, hinumdum ko igsuon na may daghang kayo mga water, containers, gibaligya namo murag ang napulo ka buok piso. Tagsato pa tag 10 centavos ni. Okay, murag walay bili. Pero kung sudlan na og tubig mga kaigsuonan, it makes a difference. Amen? Okay, ingani po ta igsuon. Kung kita-kita lang, this is us. We are like, common clay jar. If this is us, wala kayo value sa atong kinabuhi. We are useless. You could not, walay bili igsuon. Pero buot pa ipasabot. Ang Ginoo, nagkinahanglan gihapon nato. Kadi man po ka pwede magbaligyag tubig nga wala ni. How can you deliver the water without this? Mupalit makag tubig, palit ako og tubig. Nya moingon nga siya, kanay imong kamot be, dad-an na didto We still need containers. Amen? So bisan pa tuod wala ni siya bili, but this is needed by the company, to contain the product, mga kaigsunan. Amen? So sa atong kinabuhi, ingani ra tingali ka. Pero salamat sa Ginoo kung masudlan ka sa Espiritu sang Ginoo, the living water. Hallelujah. That will satisfy the thirst of man. Glory to God. The Bible says, he who drinks that water that I offer to you, to them, will no longer thirst again. And how can we deliver this to the people who are thirsty? God needs a container. And God needs you to deliver the message, to deliver the good news, mga kaigsuunan. Amen po ba? Hallelujah. Ingay mo kutupad, amen, amen po diha. Oy, kung may time. Murag wa mo malipay. Dapat malipay mo nga sudlanan mo sa container sa Ginoo. Muna nga ayaw mo pag-ingon nga wa ko'y gamit, magamitan gihapon ka sa Ginoo. Diha sa inyong mga barangay, kamo ang gamiton sa Ginoo because you are the carrier of the glory of God. The presence of God is in you. Naibabaw mo makiksuran ng mga Kristohanon pugi. Sa meaning sa pugi? Presence of God inside. That is pugi, mga kaigsuunan. Bisag babae, pugi na siya. Inay mo katupad, pagkapugi ni mo. Unsay nakapapugi ni mo? Dili nang imong naong, kundi ang presensya sa Dios nga naa sa sulod nimo, mga kaigsuunan. Hallelujah! Palakpakan nato si Lord. So we are just an ordinary people, common, but what makes the difference? What makes us extraordinary? When you contain the glorious treasure within you. Kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, if the Holy Spirit resides in you, you have the glory of God, the treasure. And that makes you,
hallelujah, valuable. Hallelujah. Amen? So that the extraordinary overflow power of God can be seen, not as us, but as God's. In other words, unsay gipalit sa tao? Unsay naka-attract sa tao? Nganong mo palit aning botelya? Ang tubig, dili ang plastic. Di ka mo ingon nga papalita ragud ko anang plastika. Ay, lamian na ng plastika. Wagay mo palit aning plastika ba? Pero ang paliton, ang tubig. That is why the Bible says, extraordinary overflow power will be seen as God's. Whatever accomplishments we have, it's not because of us. Because we are just common, ordinary clays. But it is because of God. Tungod sa Ginoo. What happens to Happy Church, diri sa pagadian mga kaigsunan, it's not because of pastoralita. It's not because of the primary 12, but it is because of the presence of God. It's not because of you. If you complete your 12, it's not because of you, but it is because of the glory of God within you. Kung naka-form ka sa imong cell group, it is because of the glory of God within you. If you win your friends, it's not because of you, but it is because of God inside of you. And when you share God with other people, they are satisfied, they are refreshed. Amen. Hallelujah. Praise God. At ito ta sunod nga bersikulo. Versikulo city. Verse 7 says, though, balik, kato mo na to. Next. Though we experience every kind of pressure, we are not crushed. At times we don't know what to do, but quitting is not an option. Ang ordinary nga tao, quitting is not an option. Everybody say that verse, that phrase, quitting is not an option. Why? Nga ni manggod, if you are filled with the glory of God, if you have the presence of God inside, you are pressed on every side. Bisag pislito na siya, dili mapisa. Nga naman, because of the glory of God. Ipusdak ni mo na mga kaigsuunan, yatakan pa ni mo na siya, dili na maunsa. Why? Because of the presence of God. We are pressed on every side, but we are not crushed. Hallelujah. Hallelujah. At times we don't know what to do. Quitting is not an option. Kung wa ka kay bao sa imong buhaton ni imong problema, quitting is not an option. Hallelujah. Because we are crushed on every side, but we are not crushed. We are pressed every side. Walag tuo ang problema. Abanti na ay problema. Bisag asa, pagtanan mo sa iyong asawa, problema, tanan problema. Pero mga kaigsunan, bisag unsaog, puga, sayawa, sa imo. May mga problema. Di ka mapisa. Pero kung wa kay sulod, if you don't have the glory of God, if you don't have Jesus in your life, if you don't have the power and the presence of God, gamay na nga pagsulay. Gibuwagan sa uyab. Hallelujah. Wanay kwarta natanggal sa trabaho. Agoy, pisat diretso. Lingan yung katubad ing nga diliinta kaing anak. Gamay lang pagsulay, may undang dayon. Undang dayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ha? Gamay lang mga problema, wa makapasar sa board exam. Ay, ingon, makapasar, wa man lagi. Pisat diretso, igsuon. Gi-persecute, igsuon. Hallelujah, gamay lang pagsulay. Wala. Nga naman, wala'y sulod. Pero kung puno ka sa imaya sa Ginoo, sige, buwagi ko, kadaghang gwapo diha kaysa imo. Hallelujah! Amen!
Kung matanggal ka sa imong trabaho, yes Lord, naapay naghuwat na ay daghang trabaho nga gihatag sa Ginoo sa ako. Bisag unsang buhaton sa yawa, ipus na ka sa yawa mga kaigsunan, unto lang ka, padayon gyapon sa pagpangalagad sa Ginoo. So many problems, so many trials, press but not crush. Press on every side. That is why doing the G12 vision, winning souls and making disciples, is not a pressure, but it is a pleasure. A lot of people, they quit attending G12 churches. Why? That's a pressure to find your 12. Pressure to, to win souls or to invite. Alam po ninyo mga kapatid, kung pressure sa inyo ang pagpangabig ug makalag, dali na kayo kabadala sa yawa. Gamay lang ang problema, mga kaigsuunan. Ipit dayon ka, pusa dayon ka. Kaya nga naman, sa pagpangabig ug kalag, na pressure ka na gani. Unsa pa ka ng mga problema. Pero salamat sa Ginoo. Dili pressure. That is why quitting is not an option. Most of you here had been in 29 years na nini nga church pastoralita. But hangtod karon naagihapon. Lingay mo katapat, kumusta ba ha? Kumusta ha? Ina, congratulations! Moingson, ayaw pag-undang sa mga problema. Ayaw ka discourage. Because as long as you are filled with the glory of God, quitting is not an option. Puro gingani ka, ipatimbang na lang ka. Muna, gibawal na nindigong. Kay nakadaot sa kinaiyahan. Ya, magsimba-simba ka din ngani ka. Plastic kaayo ba? Magdaig sa Ginoo din niyo, pahilak-hilak pa Ginoo. Hallelujah. Pag-abot sa gawas ka problema, mamalikas dayo. Kining yawaan ning mga tawhanan But maybe there are some here today that your life is like this. You have been crushed. Daghang mga pagsulay. You lost your identity. Nawadaan ka na paglaom. Napisa ka na sa yawa. Gidaog-daog ka sa yawa. Pero napabayay. Kuan? Kung dawaton nimo si Kristo. Pwede pa ba ni magamitan igsoon? Pwede pa. Tistingan daw nato kung magamitan sa Ginoo. Oy! Hallelujah! Praise God! Dawat sa Ginoo. Gihuipan ni Kristo ang iyang mga tinunan. Receive the Holy Spirit. So receive the Holy Spirit. Okay. Unya atong sudlan sa himaya sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Niya ka dinhi karon. Guniti akong microphone, bro. Kay basig mo na ako maguba na karon. Basig mo ay ako yaban. Praise God. Imong gidawat si Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga maluluwas. Imong gidawat ang himaya sa Ginoo. Bisan tuod may agi kag mga pagsulay, gilambos-lambos na ka sa kaaway, napisat na ka, pati ang imong ilong napisat na. Hallelujah. Hallelujah. Puno sa himaya sa Ginoo. We are crushed. Hallelujah. We are pressed on every side, but you are not crushed. Ganaman. Puno naman ka sa himaya sa Ginoo. Amen ba? So today, if you are here, naa ka dinhi igsuon, wala pa nimo dawata si Kristo imong manluwas. Wala pa nimo dawata si Kristo imong luwas. If you are a first timer here, you will be useless. Kamay lang mga pagsulay maabot sa imo, pisat ka na. But if you have Christ in you, tonight, ayaw palapasa kining hagayon. I would like to challenge you.
Maybe some of you are facing some problems and trials, pressure sa imong kinabuhi, pressure sa imong business, pressure sa imong relationship, pressure sa imong pag-eskwela. Yes, you will easily be crushed kung ikaw ra. Pero mga kaigsuonan, naa si Ginoong Jesucristo sa imo. You will always overcome. Quitting is not an option. Amen? So kung naa may mensahe karon igsuon, nga gusto nako nga mahinumduman ninyo, every time nga mo inom og mineral water, mahinumduman unya unta ninyo ni nga mensahe. Amen? Hallelujah. Every time nga magunit kag mineral water, praise God, imong ingnon nga quitting is not an option. Hallelujah. Amen? So, next time nga nakay problema, if you are, kung nakay pressure, hallelujah, nakay problema, nakay utang, dagan na sa tindahan, pagpalit og mineral water. Hallelujah. Unya, inumadayon. Hallelujah. Quitting is not an option. Okay kayo. Lami kayo. Hallelujah. Amen. Salamat sa Ginoo mga kaigsoon. And today, I would just like to challenge you. I would just like to pray for you. Naba din hiigsoon. Anyway, before that, I would just like to pray for everybody. Maybe some of you have been through a lot of things. Salamat sa Ginoo nga. Matapos na ang 2019 and we are entering the 2020. Praise God. Quitting is not an option because you are extraordinary. Common clay jar plus the glory of God equals extraordinary. What makes us extraordinary? The presence of God, the glory of God. Amen. Without God, you are just an ordinary person. Hallelujah. Ato rago ng katahon, ato si Roxanne, let's sing that song. And I would like you to give your life to the Lord as a vessel. Now, Lord, I am a vessel. I am just an ordinary vessel. I want to be a carrier of your presence. I want to be a carrier of the glory. And everywhere I go, I will carry you. Because there are so many people out there that are thirsty, that are lost. Yes, daghan na kayo ta dinhi sa pagkadian sa, you know, in our church we are too many here. We are thousands here. But don't look at the capacity of this congregation. Look at outside. There are still hundreds of thousands of people out there that needs the living water of God. Ug moabot lang sa ila ang living water of God. If you as a container will say, Lord, fill me with your presence. Fill me with your glory. And I will go to my school campus. I will go to my company, government offices, and I will contain your glory to make me extraordinary, Lord. Aron nga mga tao magamitan. Maybe you have been crushed. Today, atong papuno ang atong kaugaling. Can we sing this song? All these pieces, Can we all stand together? broken and scattered, Sing this song. in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I'll just
before nato kantahon ang second stanza. Maybe ang imo kinabuhi sama ani. You had been crushed. You had been so filthy before. You don't believe in yourself that God can use you. Hugaw kayo ka. You had been through a lot of things. You thought that you have no future. Brothers and sisters, it all takes us to open up ourselves and Lord, please come in and fill me again with your glory. Sing the second stanza. Our failures, you take our weakness, you set Your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Come on, raise up your hands. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Come on, surrender your lives to the Lord right now. Come on, sige. Cry out to God. In the Lord God, gamita ko, Lord. Make me a container of your glory. Come on, let the Spirit of God overflow right now in the name of Jesus. Lord God, kining walay pulos nga kinabuhi, Ginoo. Pahimusli kini, Lord. Oh, Rabaya Shikeri Oborabahada. Lord God, salamat, Ginoo. Gamita ko, Ginoo. Oh, hallelujah. Thank you for your amazing grace. It's not because of us, Lord, but because of your grace. Oh, Father God, it's not about us. Oh, Lord God, I pray for your presence, Lord, to come down right now. Oh, hallelujah. Lord, puna kami. But now I see amazing grace. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see it now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You know, nagingon, I can see it now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Maybe you had been broken tonight. God is going to raise you to life. You will become extraordinary. All of the Happy Church members, disciples dito sa Pagadian, from now on, don't look at yourself as an ordinary person. Don't just be an ordinary Christian who will just come to church every Sunday. Be extraordinary. Win people to Christ.
share the gospel. Make disciples. That's extraordinary. You know, we are full of ordinary Christians. Christians in name. They just come to church every Sunday, but doing nothing for the work of God. But let me tell you, brothers and sisters, bisag kinsa ka, ordinary person, you can be an extraordinary. You can win your kumpare, your friends, your neighbors adto sa Ginoo. Why? Because you carry the glory of God. Oh, hallelujah. Come on, raise your hands and praise God for His glory. Come on, shout out to God. Woo! Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ibubo na to atong mga, baba na to atong mga kamot. Nabay mga bisita din. If you're a VIP, first time, will you raise your hands? Pataas ang inyong mga kamot sa atong mga bisita. Na ba? Alam mo kauaw. Na? Praise God. Salamat niya ng atong mga bisita. Come on. Raise your hands. I want to pray for you. First timer, mga bisita, mga kaigsunan. Praise God. You know, praise God. Palakpakan nato sila. I want to pray for you. Would you just come up here? Ani mo sa tubangan. Igsoon. Palakpakan nato sila. Alam mo kauaw. Ang nag-invite sa ila, come. Come on. Just come and receive the glory of God. Come and receive the glory and the presence of God. Come and receive salvation karong takna sa kabuntagon kahaponon. Come on, one more time. Napad diha sa likod. Come on, I want to pray for you. Hallelujah. I want to pray for you. God bless you. Come on, come. More are coming here. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tanaw sa mo sa ako. I want to pray for you today. Hinumdumi itong mensahe ha. Minumdumi itong mensahe. Ingani ra tatanan. Without God, ingani ra gyud ta. Kung wala ang Ginoo, wala ta. Puro sa kita ordinary ba? Parehas po. Ingani, tanaw na ko sa kong kagalingon. But when I received the Lord into my life, you know, He filled me with His glory. Iya kong gipuno sa iyong presensya. O karong gigamit ko sa Ginoo. Tingali, nakabatik ka sa imong ginikanag, imong nabubo ka, you will never amount to anything. Wag ka digid ka magamit sa Ginoo, maldita kay ka, badungon kay ka. Today, muli ka dire, change. You're going to be changed because you are going to receive the power of God. Now, kitang tanan container ta, sudlanan ta ba? Una, nga atong kinabuhi, dali ra kay mapisa kung wa tay sulod. You know, nag-ingon nga, there is a vacuum within the heart of man that only God can fill and satisfy. Why is it nga daghan kayo mga tao nga bisag unsaon, daghan nagkwarta, they have the money, they have the fame, mga artista, gwapa kay kasawad, gwapo kayo bana, but nagbulag gihapon, walay katagbawan ngano man. Ang mga butang nini kalibutan na dili makapuno sa atong kahawang. Ang mga bisyo, ang droga dili makapuno sa kahawang. Only God can fill that vacuum within you. Kung inyong gihimo karon iyong dawaton sa Hesus inyong maluwas. Gusto ba niyo dawaton pasudlon ang himaya sa Ginoo sa inyong kinabuhi karon? Mag-ampo ko. Pwede ba pataas ang inyong mga kamot samtang mag-pray ko? Just raise your hands. Sabat ka mo nini nga pag-ampo. Ing na Ginoong Diyos. Kusgan ninyo, Ginoong Diyos. Salamat sa imong pagigugma kanako. Bisan tuod murag wala ako'y pulos. Apan mahinungdanon di ako sa imong atubangan. Imo akong gipakamatyan. Aron punon ako sa imong himaya. Ako karong gitugyan ang akong kinabuhi. Ako kang dawaton ingon nga Ginoo. Ako kang dawaton ingon nga Ginoo. Ug
personal nga manuluwas. personal na manluluwas. Pasaylo ako sa akong mga sala. Pasaylo ako sa akong Hugasi ako Ginoo. hugasi ako Ginoo. Ug pun-a ako sa imong himaya karon. Puna ako sa imong himaya. Ako karong dawaton Ako karon ang kinabuhing dayon. ang kinabuhing dahil. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa Ug kaluwas. akong isaad Akong gisaan. nga mga lagad ako kanimo Mga lagad ako kanina. sa nahibiling nako nga kinabuhi. Sa nahibili na ako mga kinabuhi. Amen. Amen. Palagpakan natin sila. When you pray that prayer, by virtue of your faith and the Holy Spirit, sama na ini, mingsulod si Jesus sa inyong kinabuhi. Ug karon dili na mo basta-basta. Bisag unsay buhaton sa yawa sa inyo, maka-overcome na mo. Ang hinumdum ito, quitting is not an option. Ayaw mo undang. Would like to encourage you to be back here every Sunday. Kada Domingo. Ang nag-invite sa inyo, they have cell group. Doon na sila small groups. Go and attend para nga makonsolidate mo, para mapuno kita kanunay. Magamitan kita sa bulaton sa Ginoo. Let me pray for you. Father, I pray that you will bless these new believers, Lord. I pray that that the word will not return void, but it will accomplish, Lord. Na sila Ginoo manguli nga change. I pray that you will bless them, Lord. Kung sa mga pagkinahanglan na ikaw magatagbo. Na yung mga balatian ikaw rin ikaw mag-aayo in Jesus' name. Doon na yung mga financial needs, provide every needs according to your riches and glory by Christ Jesus. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. One more time, palakpakan nato si Lord.